70 anak kamag-aral in tinanggap yalungan at gamit. Iba't karing empleyado at opisyal ng City Government ng San Fernando. Pakibaluan tamo yung programa kay Siyudad, King Report ID. Pagselebra ni City Government ng San Fernando ang 2025 Employees Outreach Program inyang November 6 kaya tiging Heroes Hall kayagnaning mumunang paruminggo ning Children's Month at kayaldawa na pang Mayor Vilma Caluwag. 70 kaya nakang mag-aral iba't king Early Childhood Care Development o ECCD program ning syudad ng tinanggap hygiene kits, pialungan at water tumblers at donasyon iba't karang empleyado at opisyal ng City Government. King mensahe, pasalamat kay Mayor Caluwag, kareng hanggang empleyado at opisyal asinaup king programa at dinikdik king ulaga ning pamamye. Tinagon king aktibidad din na Vice Mayor Aurelio Brands Gonzales at ring konsehal Adina Noel Tulabot, Reggie G4 David, Jay Cuyugan, Mark Joseph Carion at Elmer Benco. Kabilang naman kareng kinilala king karelang suporta din na Councilors Harvey Kiwa, Tino Dizon, Ate Kay Pineda, Angelo Hizon Jr. at Jason Castro Sikat. Highlight mo naman Keti ing pamamiyak cash gifts, pamangan at parlor games para karaing kayanakan king pamagisan metong ning metong a fast food chain. Meging makabaldugan ning selebrasyon na iti para kang Kaluwag. Apeg celebran mo naman ning kayang Aldo ning kebaitan o birthday. Kaya bereng kayanakang Fernandino, ring karelang pegari at ring opisyal ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, Susuyo.